салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарони қандум, ҷавонои муҳтарам, нувасаҳакову ҳавасаҳакову нӯераҳакову авераҳакови қанди бобуш, зиндаву сарбуланд бошед. худо нигаҳбонтон боша. мардуми сарбуланди тоҷикистон, мардуми ғариб, мардуми мусофир, боиси хурсандӣ аст ки як модар, хоҳари мо, модари мо хоб авиакассаи занона кушодааст. метавонем тамоми модарову хоҳарои мо метавонем ки бемалол ба ин авиакассаи занона занг занем. ман номеро шоли дар болои экран мемонем. занг занем ва билетҳоро харидорӣ кунем. бо дили пур бо як саволу ҷавоби байни занҳо мешавад. бемалол суҳбат кардан мегирем. албатта мардуми сарбуланди тоҷикистони азизи ман занҳош бисёр аксарияташон мехоҳанд ки мисол дигар кас қатӣ мисол суҳбат кунанд тариқи телефон ё ки тариқи чи бемалол метавонем ки ба ин авиакассаи занона замира апаи замира хоҳари замира занг занед ва билетҳои худро харидорӣ кунед. хоб чӣ гуфтанӣ ҳастам? касоне ки дида баровар саҳифаи интернетии маро мебинану ба ҳамин бобо нафрат дорану фақат айб мекунанд, айбҷӯӣ мекунану комментарияи бад менависанд, хоҳиш мекунам аз шумо ҳамчун бобо, ҳамчун як одами калонсол хоҳиш мекунем ки агар иддили ният қатӣ маро агар навори маро тамошо кардани бошед, биёед аз рӯи ту дону худо саҳифаи маро варақгардон кунену ба дигар ҷо биравед. пешакӣ хабартон мекунам, касе дили нопок дорад ба худои таоло месупорамш. бародаро, дар шабакаҳои интернетӣ бисёр наворҳо шудестай, наворҳо паҳн шудестай тамошо мекунам. дар баъзеаш хелам асабонӣ мешавам, ранги шумо бори асабонӣ мешавам, не ки комментарияи бад, ягон гапҳои қабеҳ ман наменависам. ман моро тамошо мекунам, наменависам. хуб, дар як шабакаи интернетӣ ССР ТВ аст. як зан модар астай, бисёр вай хеле блогер бугум, журналист бугум, хеле саҳифаи интернетӣ дора. бисёр модари хуб, бисёр занай зана ҳақиқатан занай мерава интервю мегира медара вай мекуна. як 3-4 ҳамин навори вайша тамошо кардама. ба ҳамин наздикӣ тамошо кардам. хеле асабон вайронам шид ки мардуми сарбуланди тоҷикистони азиз ҳозирам буда ҳам хел одамҳое будаям ки тамоман ақидашон намедонам, ақидашон ботилай бугум чие бугум намедонам. мо дар байни блогеро ягона блогери бобои блогер ман ҳастам. агар дигар блогеро агар шумо вай пурсупос кунед, хай ҳаст баъзе блогеро ҳастанд ҳамсини соли ман мумкин майдатар бошанд, не калонтар шаванд. бо нахӯрдам ай тоҷикистони азизи сарбуландам мегӯм ки ҳамин навори дидам сарам хай қадар чӣ бугум. навори хуб дар уҷа чунон ҳам баҳсҳо мешавад. як одам, як нафар маълим будай, абдулҳакимай вай будай, маълим будай, рӯи рост мега ки ман намозхонаро баҳс кардам барои гуфтан ки нони маълим ҳаром аст. агар гуфта бошанд ки нони шумо бародар гуфта бошанд ҳаром аст, хай идша ман як ҳеч гуфтанӣ надорам. ягон мардагам аламш карда гуфтани нонут ҳаром аст. не ки касе ки муаллима нонш ҳаром мега ку вай худаш ҳаром ай. муаллим нони ҳама ҳалолтарин нони муаллим ай. муаллим, мударрис охи ино ҳама дарс метиҳанд ё ҳеч нест. ходили илми дунёгӣ бошаву ё илми и дунё ё илми у дунё бигем ки ба забони боботон. вай муаллим вай устоз аст. меган ҷабри устод без аз меҳри падар. ки гуфта? номаъқул карда ҳам гуфта ки нони муаллим ҳаром ай. номаъқул карда ҳамун одами гуфтагӣ. ҳамун одаме ки яъне як гап гуфта орзу гуфт ку ҳамун одам ҳамун гапа биё такрор накунам. вай қарш вақте асабӣ мешавад ба ҳамун гапа такрор мекунӣ. номаъқул карда иди хеле нест номи маълим. маълими қадар дарс меомӯзад, маълими қадар устоз. маълиморо устоз гуфтан дар кор. фарқ надорад кадом илме боша. хоҳ илми забони русӣ боша, хоҳ илми дунявӣ боша, хоҳ илми
دینی باشه و معلم است و استاد است ما برزی دیم و بروماده هم گام میزنه همه را یک طرف مونده میگه که نعوذ بالله میگه خدای ارباب رو ما قبول نداریم الله ارباب قبول نداریم خدای با خودش یک خدا ساخته با خودش یک چی کرده مفکوره جوانو رو ویران میکنه مفکوره جوانو رو ویران میکنه و ما هم رو تماشا کردم هرچند که برادرو هرچند که میگن قبول نداره و خیلی دم تو را همون نخوام خیلی ممکنه در چند طلبه هم خیلی فهمونده باشی برادر عزیز ما در شخصیت تو کار ندارم تو معلم باشی اگه بگو تو اولی ما باوری دارم که فردا روز قیامت ما دعوا میکنیم که تو اولی همین گپایی که گفتی که در همون درسم در همون صنفم تو تکرار کردگی تو شرم نمیداری نماز برای کی میخونی نماز برای خود میخونی تو با عرب نفرت داری ما با عرب تماما کاردار نیستیم ما با عرب کاردار نیستیم ما با جناب رسول صلی الله علیه و سلم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ایمان آوردگیم بدین خیلی اوجه برومد عبیزت نکه و باید میبرومد ایم قشلوخ شما میبرومد که بات اعترافش میکردی بخشیش که من کمتر رئیس میشم من باید بلاگر هستم من سرم ویرون میشه خیسه چون چی میگه 5-6 کس مولا رو نمیگه یا مولای دیگه برادری دیگه همونجا گیرش میبیه تو باشو قبول نداری خنده قدیفته که من قبول ندارم من تو چی گفته هستی گجاره خونده تو گفته هستی خواهش میکنم همین SSR TV یکم عالم هم مثل عالمای زبردست داریم ما داریم اینجا پوشیدن است که ایشون نوروزی جان است ایشون محمود جان است مثل انا حاجی میرزا اکا هست عالمای دین پیشوای دینی بود مثل چی ما هستن وجود مثل مولا عبدالرحیم قزاقانی هست بهترین من آدمی شجاعی که گام میزنه من مثل دستگیری میکنم گوش میکنم من مولوی بختری من یور آورده قطعی و یود وکینه یا برادر دیگه هم برش داشته همین قم میفهمونه نه گپی خچیده من خاطررسان میکنم که سالای جنگای شهروندی یعنی خیلی بود رستاخیز بود وهابی بود یورچیک وفچیک بود هم خیلی بود بسیار خوب شده که دینی مبین ما دین اسلام در توجستان عزیز سربلندان مذهب امام اعظم فقط حجت و رقم و دلیل قطعی تمام چی خیلی کسیم با شما با همون سولا رو کردیسیم با برواردیسیم بیو دینای نو برو شکمکا سیر که شکمکا رو سیر کردیم بمالی شکمکا رو بمالی سر کنه نکه با دین سر کنه با دینا رو بروریم با دینی نو بروریم با اوینی نو بروریم گذاشتن پیغمبر آخر زمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اشهد لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله خدا یک است یگانه محمد رسول برق است تمام توجستان عزیزم تمام انا میخوام دیگه یگام چی نیست برای همین برادرو پشتون از هرتم گیریم این روزا رو بابات ایسر گذروند ما نمیخوایم برای یک وفچ که یورچیک چقدر جنگوشی با شما که با دینی نو برآوردیسین با خدای نو برآوردیسین نعوذ بالله بخشیش ما با شخصیت یک از کردار نیستم بخشیش نکی دینی مودا دینی سیونیم چند میلیارد پس نزنه مسلمان را کپت گوش نمیکنه بخدش خدا خیلی خدا داری تو با رنگ هم بختی روی با خدای ما دیگه خدای من نمیسرای خدای ما چخیله این خدای عربی خدا نگهبانتون باشد هممون این روزا پگه نزدی خداوند جواب میگه تو کی دلی نتید که دلی نمیتیم که من نمیخوام که توجستان عزیز سربلندی من نه پیشرفت کیسه نه پیشرفت کیسه نه ماچیتا دین ساختن تیور کرده اینم ما میخوایم که ماچیت کشاده شوه شما با چی دینی نه برو با یگم چیزی دیگه برو بسازم برای شما دین تون هم خیلی نه اورونی دینی اسلام نه گیرن نمیتونه کرده عصبان ویرون میشه من نمیرسم داری بخدا که برم که تفریقه ندوز جوانو رو سرنگون نکن جوانو رو وای نکن زنده و سربلند باشه دینی ما دینی اسلام های پیغمبری آخر زمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم های کتاب مقدس ما قرآن های تمام دیگه یکم چی نیست دیگه
тамоми китобро ҳамаша барои чӣ мансух шудан, барои чӣ ва ишна барои ки худшо нависонда. Як ҳарфи Қуръона зиёд на зиёд карда метавона, на кам карда метавона. Як ҳарфи Қуръона чум чӣ мегавае бахшиш бо шумо буд. Ягон домлову ягон мударриси ягон чине я простой деҳқон бобои блогер.